mailasan ng Kristong anak mo. Linigtas mo kengan king kamatayan, aama namibat king palpi kasalang adan. Kapamilataning batas ning kalikasan, at yuke kaming wangis ning keyang pangatawo. Kapamilataning papagbanal ng upaya ning kekang grasya, saupan mo kesa ng misulod king wangis ning kekaming ginukaring banwa. Nung nuya mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Luklok tamo po at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Ngana ning Ginoo, magtagumpeyo ing talasuyo ko king obrana, mirangalyang alang kalupa, may bigla laring dakal kanitang ikit de, uling ing lupa na medis pormayo, halus ene itsurang tao. Dapot ngeni, mga pamulalala ring dakala bansa at ela makapagsalita ding ari king pangamulalara. Akit da at aintindihan itambage ang ngenira pa dimdam. Ngara ding tao. Ninuing malyaring maniwala ke kami, dapot king ipamalita mingene. Ninuing malyaring makaintindi, king iti, dapat ning Ginoo. Kaburyaning Ginoo, king ing talasuyo na tumubuyang anting tanaman, amagyamut king malanging gabun. Alayang dangalan o legwan man, banke katamuyang pansingan. Alang nanumang makawili, king talasuyo na, banlapitan taya mo sana. Lepas tanganan dering tao at tingyan, pibatana ing kaplas at kasakitan. Alamang bisang lumawi, king keyang kabilyan. Etaya pinsingan, antiyang alang kabaldugan. Makanyan man, yaing mibata, king kasakitan, ake katamu, mga intuliran. Ing sakit, asukat itamu sana, ing memusan. Balata mo, king ingkeyang kasakitan, parusang king Diyos, menibatan, dapot mesugатya, uli daring ke katamong kasalanan. Mebugbugya, uli ning depat tamong emayap, imparusang keyang pigdusan, yang ke katamu me kapaldan, kinayap tamu ulira ding barug adigpa king katawana. Mengari tamong tupang menga bating, imbalang metong ke katamu minarapya king sarili dang dalan. Dapot ing Ginoo tiluta ng dugpa king keyang talasuyo ing kaparusan. Itang parusang kekatamu mga intuliran. Pepasakitan ding gusto, dapot pibata nang ang mitmong katahimikan,
eya migsalita, agyang metong mumang amano. Mengariya king biserong tupa, malapit ng katatan. Mengariyang tupang malapit ng ururan, eya migsalitang nanuman. Dekapde at sinintensya at kaibat liwalban patayan. Alametong mano mikialam king meging kayang kapalaran. Petere alang-alang king kasalanan ding kekatamong memalen. Delare king kutkutan kayabe daring makasalanan. Kitkut ding kayabe ding taong ating pibandyan. Agyamang alayang depatan akasalanan at ebitasang migsalitang kalaraman. Nga naning Ginu, kaburian ko ing dumalan niyang kasakitan, metong yang ayan sakripisyo ing kamatayan na, ban mi patawaran ing kasalanan. Inya, akit na lang lahi na, kumabayabye at king kapamilatana, ing parasan ko magtagumpe. Kaibat nimbyen ang mitmong kasakitan, pasibayo yang mika kaligayan. Abalo na, king ingeme walang kabaldugan, ing kayang kasakitan. Ing tapat kong talasuyo, at tutukong pitutulan, tanggapan na ing parusang mga intulid karing dakal. At alang-alang keting talasuyo, patawaran pula. Inya naman dakaya ng keng lugal, amit mong dangalan. Meto nga lugal, busal ding taong mayupaya at marangal. King mit mong kalausan na loob, dinawon na imbyena, at tinggap na ing kapalaran ding taong emayap. Kinwa na ing lugal ding dakal na makasalanan at penalangin na ing kamtandasa ing kapatawaran. Ing amano ning Ginu. Salamat ing Diyos. Ika, o Ginu, ingka kong lalapitan. Emo paintulot miras kako ing kamarinayan. Iligtas mo ko kingkekang katuliran. Karinggamat mo, ipanibala ko ing biyeko. Ika, ing magligtas kako, Ginu. O Diyos, tunay kang tapat. Gewara kong kalibakan, ding ka kong kalaban. Ding kasiping kong bale, makanyan mo naman. Karing ka kong kakaluguran, metong nakum namang pikakatakutan. Detang ka ko manakit king dalan, ere balo nung makananura kong lisyan. Mengari ko karing mete, king isip me burana. Mengari kong sukal, akarelang yugse.
Dapot kaya kako manalig o Ginoo. Kakong sasabihan, ika ing Diyos ko. Ing biya ko at so kareng gamat mo. Iligtas mo ko kareng kalaban ko at kareng manggipit kako. Bustan mong tumiman ka, kening kekang talasuyo. Uli ning lugod mong kukupas, iligtas mo ko. Magpakatatag kayungan at siknangan ing lubyo, ikong manalig king Ginoo. Pamamasang ibad, king sulat karing Hebreo. Antinaning kang Jesus, ing anak ning Diyos, at intamong metong amarangal at matas a saserdote. Amiras ang gaking arapan na kabud ning Diyos. Magpakatatag tamong mipnong tibe, king kakatamong kasal pantayanan. Ing kakatamong matas a saserdote, biyasayang makisan metong, at panandam king kakatamong Canaan. Uling yaman, dinalan niya king sablang kapagsubukan, kalupan ning daralanan tamo, bistaman yami kasala. Inya kambening matibe kapanaligan, lumapit taking trono ning Diyos. Batang kamtan, ing lunos at sawop, king oras ning pamangailangan. King kayakaban ning biyena keti sulip, miyayin niyang panalangin i Jesus, at may nagapuyang masikan, at may nangis arapan ning Diyos, ang makapagligtas king kamatayan na. Uli ning migpakumbabaya at meminto, pekiramdamanin ning Diyos. Bistaman niya ing anak ning Diyos, may biyasayang maminto, king kapamilatan ning kayang kasakitan. At inyang meging ganap ne, ya ing meging panibatan ning alanganggang kaligtasan, para karetang sablang maminto kaya. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Parangalantaya po ing mayap abalita.
Kaluguran kong kapatad, pakiramdaman tayang ngeni, ing kwento, ning pamaylasa, ning ginutamong Yesu Kristo, agpang kang San Juan. Ligaya keka, o Ginoo. King panaw na ito, mintay Jesus, at ding alagad na king sumangit na ning sapa ning Kidron. Ating mulahan ka rin at linubla, balo ning Judas ang magtaksil kang Jesus, ing lugar ito, uling maralas lang mititipon ka rin di Jesus at ding kayang alagad. Mintaya ka rin ni Judas, kaya bene ing metong a grupo da ring sundalos, at ding mapinanagwardyana ning templo, at peparalaning matas a saserdote at ding pariseo. Magdala lang sulugi at sandata. Balo ng Jesus in sablang mapalyari, inya selubungan nala at kitnan. Nino ing padintunan niyo, Ngarang mekibat, Jesus ning Nazareth. sinabi na karela. ako ya. Kaya bere Judas, ing magtaksil kang Jesus, inyang sinabi ng Jesus karela, ako ya, mga payatras la, at mga ragsa, kinggabon, kitna na lang pasibayo, Nino ing panintunan niyo, ngarang mekibat, Jesus ning Nazareth. nga ng Jesus. sinabi ko na kay kayo, king ako ya. Paboren nyo lang makoreng taong deni, nung ako ing kay kayong panintunan. Sinabi na iti, ban matupad itang amano no, alang mabating metong ban karing binyem mukanako igpa. At inyang espada y Simon Pedro, begot na iti at tebak ne ing ipos na ning matas a saserdote, at igpas ne wanan abalugbog, malkus ing lagyo na ning ipos, sinabi ng Jesus kang Pedro, Ikaluban me ing espada mo, ewari kailangan ing inuman kayong kopa painom na kanako ning igpa. dekap de Jesus at ginapos de ring gwardyang udyo at ding sundalos apanimunan na ning karelang kapitan, minunareng dela kang anas, ing katuwangan ng Kaypas, ing matas a saserdote, king banuang ito. Ikaypas siya itang minye payo karing Hudyo, king makakayap ing katawya mo ing mate para king balen. Tinukiya kang Jesus i Simon Pedro, ing metong pang alagad. Kakilala ni ning matas a saserdote ing alagad ay ti. Inya me kalubyang kayabe ng Jesus, king patyo na ning matas a saserdote. Melakwan niya i Pedro, luwal ning pasbul. Linuwalya ing alagad, akakilala ning matas a saserdote, at pekisabyani ing babaeng magbanteking pasbul. Tiki na ing linob i Pedro, nga nang mengutang niting babae kang Pedro. Ekawari metong karing alagad na ning taong yan. Aliko. Nga nang mekibat Pedro. Marimla kanita, inyamig dapugla, ring ipus, ang poding gwardya, at migsalabla, mekyabe ay Pedro, at migsalabya naman. Pengot na ning matas a saserdote Jesus, tungkol ka ring alagad na, at king tuturo na, mekibat ya Jesus nga na. Hayagan kong migsalita karing sablang tao. Parati kong tuturo kilub da ring sinagoga at kilub ning templo. Anong nula parating mititipon ding Hudyo. Ala kong sinabi na anuman king makasalikot. Bakit kukutnan mo ko? Mangutang ka karing may karamdam ka na ko nung nano ing sinabi ko karela. Balura nung nano ing sinabi ko. Hanyang sabi na iti, timpaling ning metong karing gwardyang at syukarin, nga nang sinabi, Bakit makanyan kang makibat, king matas sa saserdote? pekibat ng Jesus, Nung eusto ing sinabi ko, patunayan mo. Nung mayap ing sinabi ko, obat timpaling mo ko. makagapos siya pa Jesus, inyang peparalane ang anas, kang Kaypas ing matas a saserdote. Makatalakad ya pamurin at magsalab ka rin ni Pedro, kitang dakaya. Eka naman wari metong karing alagad na. Aliko. Nga nang mekibat Pedro,
Kitnanan niya naman ning metong karing ipus ing matas a saserdote, kamag-anak niya nitang tinagpas na balugbog Pedro. Aliwawari ika, ing ikit kong kayabe na, king mulahan, Pepayalya ng pasibayong Pedro iti, at kanita mo rin tinulawok ya ing tacho. Ibat king bale ng Caifas, delare Jesus, king palasyo na ning gobernador. Aba kamaranon kanita, lalinob ding Hudyo, king palasyo na ning gobernador, ban midinatan. Uling pag nasandang makapanganla, king apo naning pamaglagpus. Inyali wala na lang Pilato at kitang nakarela. Nanong dalum ing yarap ko, laban king taong iti? Peki ba't do? nung iya dinapat mayap ing tao iti, emiya sa dela keka. Nga ng Pilato karela, Kuanan niya, at atulan agpang king kautusan nyo. nga ring Hudyo, Makabawal ke kami ing papatemiya iti ninuman. iti milyari ban matupad ing sinabi ng Yesus nung makananuyang mati, pasibayo yang linob king palasyo'y Pilato at inaus ni Yesus, nga nang kinutang kang Yesus. Ika, ing ari daring udyo, May kibat ya Yesus, Iba't keka yan, o ating aliwang sinabi keka tungkol kanako. hudyo kawari. nga nang kinutang Pilato, Delara ka kanako ring sarili mong kabalen, at ding pamuntok daring pari. Nanuwaring depat mo. pekibat ng Yesus, Eya king yatong iti ing kanakong kayarian. Nung ing kayarian ko, keti king yato, makilaban la ring kanakong talasuyo, ban eko miyabye karing Hudyo. Dapot eya king yatong iti ing kanakong kayarian. Ing nga buri, nang Pilato, ing buri mong sabyan, metong kaping ari, may kibat ya Jesus, Ika ing sasabing ari ko, iti yung sangkan nung inya mibait ko at dinatang ketiking yato. Ban mo nye patutu king katutuan. Makiramdam ya kanako ing nino mga tiyo king katutuan. nga nang kinutang Pilato, nano ing katutuan. kay bat nang asabi ti, pasibayo na lang liwalan Pilato ring Hudyo, nga nakarela, Ala kong ikit akasalanan na, agpang king kaya kayong kaugalyan, kailangan kong mibulos metong apreso, para kaya kayo na yung pamaglagpus. Buri yung ibulos ke, ingari daring udyo, ngarang kinulisak may kibat, Alimiya, aliwaya, nune ibarabas. metong yang tulisan ibarabas, anya pepakwaneng Pilato Jesus, at pepabarug neng latiko, ginawalang koronang suksok ding sundalos, at pinutong de kim buntok ng Jesus, at pepasuluran deng imalan akule ubi, lepitan de at ngara, Luidia, ing ari daring Hudyo. at kaybat penampaling de, linwalyang pasibayo ipilato at sinabi na karing tao, iyarap kaya kayo, banabaluyo, king eko manakit nanumang kasalanan kaya. at linwalya Jesus, ating koronang suksok, ang makaimalan kuleubi, sinabi ng Pilato karela, Oy ni, ing tao, panakit da kang Jesus, ning matas a saserdote at ding gwardya, sinabi rang masikan, Ipakumeking krus, ipakumeking krus. nga ng Pilato karela, kuanan niya, at ika yung may pako king krus, uling ala kong akakit akasalanan na. ngarang mekibat ding Hudyo, Atin keng kautusan at agpang king kautusan na iti, kailangan niyang mate, uling pakilala na king anak ne ning Diyos. lalo yang mitakutan ni Pilato, anyang damdaman nala, reting amano, linubiyang pasibayo king palasyo at kitna ni Jesus. No kataw, Dapot pekibatan Jesus, nga ng Pilato, kabisang manyabi ka na ako, mo wari balu, king atin kung upayang ipabulos da ka, at upayang ipapakura ka, king krus. mekibat ya Jesus. Atin kang upaya kanako, uling iti binye na keka ning Diyos. Inya lalong mabayat ing kasalanana,
nitang menganyaya kanaku keka. Inyang damdaman ng Pilato iti, pigkapilitaneng ipabulos si Jesus. Dapot ngarang kinulisak ding Hudyo. Nung ibulos me in taong yan, nakakaluguran ning emperador, ing ninumang gagawang ari king sarili na, kalabane ning emperador. Panamdam ng Pilato kaniti, liwal ni Jesus, at linuklukya king piyukuman, king lugal amayaus dalan abato, gabatha, king salitang Hebreo, kanitang aldona ning pamagsadya, para king pamaglagpus, at magalas 12 na ning kaugtuan aldo, nga ng Pilato karing Hudyo. Oy ni, ingke kayong ngari. Dapot kilisak do, Patenya, patenya, ipakuya king krus. nga ng kinutang Pilato karela, Ipapako ke king krusing ke kayong ngari. may kibatla ring pamuntok daring pari. Alake ngari, nung emu ing emperador. Kanita binyena ng Pilato karela Jesus, bareng ipako king krus. Inya kinuware Jesus, linuwalyang mamusan king krus na, papunta king lugal amayawus lugal ning bungo, Golgotha, king salitang Hebreo. Karinde pinako king krus, kayagna na lang mi pako, ringadwang kataw, mingat baya kaya, makalibutad ya karela Jesus. Sinulat niyang Pilato ing metong akapabaluan at pepabiline king krus, iti ya ing makasulat, Jesus ning Nazaret, ing ari daring Hudyo. Dakala ka ring Hudyo ring mekabasa keting kapabaluan, uling ing lugal anong nuya mi pako Jesus, malapit ya king syudad, at misulat ya iti karingamanong Hebreo, Latin at Griego. Inya sinabi ra ding pamuntok daring pari kang Pilato. Ing isulat mo, ing ari daring Hudyo, nunes, sinabi na ning taong iti, ako ing ari daring Hudyo. Mekibat ya ipilato. Ing sinulat ko. Inyang apakurane, ding sundalos king krus Jesus, kinwara ing imalana at pira kerakayan da, ding apat a sundalos. Kinuha niya naman ing tunika ng Jesus, iti alayang taying megawayang une, manibat babo ang galalam. Ngarang misabi-sabi ring sundalos, Etaya gigisyan iti, nune, ipagsapalaran tamo, ban abalo tamo, nung ninong manikwa kaniti. milyariti ban matupad ing sasabyanan ing kasulatan. Pira kerakayan da ing susulod ko at ing imalan ko, pipag sa palaran da. Makanyan ing depat da ring sundalos, makatalakad ya lelena ning krus ng Jesus si Imana at ing babaying kapatid ng Imana at Maria asawa ng Cleopas at Maria Magdalena. Panagit ng Jesus kang Imana at king pakamala ng alagad ang makatalakad ka rin, sinabi na kang Imana, Babae, oyan ing anak mo. at nga naking alagad, Oyan ima mo. at manibat na kanita, inampune ning alagad, king pibale-bale na, kay bat nangita, balo ng Jesus, king meganap na, ing sablang bage, at ban matupad ya, ing kasulatan, sinabi na, Mawo ko. ating pitsil ka rin, mitmong alak amaslam, sinosore, king alak ing metong aisponga, at kay bat inastare, ing sangana ning tanaman ay isopo, at tinutok de king asbuk ng Jesus. Inya nga sip-sip na ng Jesus ing alak amaslam, sinabi na, Metupad na. kay bat di kune ing bungtok na, at meteya. Siklod tamo po, at king katahimikan, pigunaman tamo at namnaman, ing degula ning Diyos, ing degula ning lugod ning Diyos, ami katawan tao, at mi daon king biena, banye tamo.
Aldoning pamagsadya kanito, ban ela manatili king krus ding bangke, king aldoning sabat. Inawad da ring Hudyo kang Pilato, king paklian dalapwad, ding mipako king krus, at ilakola ka rin ding bangke. Inya dinatang laring sundalos, at pikli dala ring puwada retang aduang kayagnanang mipakong Yesus. Inyang linapit la kang Yesus, era la pikli rimpuad na uling ikit da metene. Dapot tindus ne katalindikingan ning metong karing sundalos at biglang linwal ing daya ampong danum. Me palyari iti ban matupad ing sasabyaning kasulatan. Alang mapakli metong man karing butol na at sasabyana naman ning aliwang kasulatan. Lawende ring tao itang tindus da. Kay bat nanita, Yose ning Arimatea, pekisabi na kang Pilato, ing bangke ng Yesus. At pepaintulutan ng Pilato, inyame koya at kinwane ing bangke ng Yesus. Tinukiya kaya in Nicodemo, magdalayang pisamot amira at aksibal, at titimbang maygit 40 kilo. Nicodemo ya itang mekikit misan abengi kang Yesus. Kinware ing bangke ng Yesus at kayabe ning pisamot amira at aksibal, binalot de king telang pamburol, makayag pangiti, king kaugalyan daring Hudyo, king pamangutkut. Ating mulahan king lugal nung nure pinako Yesus, at karin atin bayong kutkutan a epam megamit. Antina ning aldo ning kanita ning pamagsadyada, ring Hudyo, at uling malapit neman iting kutkutan karin, dekitkut Yesus. Ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, lukluk tamot pungeni at makiramdam king Hobilio. Biyernes Santo ngeni. At balang Biyernes Santo, pagmasusyan mo ing pamaylasa at kamatayan ning ginutamong Jesucristo, babo ning krus. Potang kayari na ning panalangin ning balen, gampanan tamo ing pamamuge king banal a krus. O king amanong Ingles, awsan tamong veneration of the cross. Parangalan tayo ing krus. Pugayan tayo ing krus. Pagmaragul tayo ing krus. Uling ing Ginoong Yesus, dinawuna ing biyena para king ikakayap tamo. Inya damdaman tamo pota. Nga nang mipasyag ding pare, iti iya ing dutong ning krus. Nung nuyami pako ing mengabos. Tara sambantaying Ginoo, aging kapamilatana, mi kabiyeya ing yato. King kapamilatana ning kamatayan ng Yesus king krus. Ing Ginoo, diri na ng kaganapan ing kayang misyon. Misyon anting talasuyo ning Diyos at ning tao. Misyon anting metong nga talapagligtas. Metong yang misyon amag kalubye karing aliwa. Kapamilatana ning kayang pamagparaya mi kabiela ding aliwa. Kapamilatana ning kayang pamagsakripisyo king sariling biyena mi nawa labili ding aliwa. Inya ing kayang biye at kamatayan, magkalubiyang biye alang angga. May ganap na iting misyon. Ing misyon, magkalubye alang angga. Inya,
babo ning krus, nga nang kinuli sa Jesus, bayoy may patlud, inawa. May tupad na, may yari na, may pupus na. Kaya rin na nito, di kuneng buntok na at meteya. In version na po ning New American Bible, nga na, Jesus said, "It is finished." And bowing his head, he handed over the Spirit. Nga na po ning version ng Padre Samson. At di kune ing buntok na, at dinawune ing kayang Espiritu. Kutang, kanino ne dinaw ni Jesus ing kayang Espiritu? Kanino ne pigkalub Jesus ing kayang Espiritu? Kanino ne binye Jesus ing kabilugan ng kabaldugan ning kayang biye? Kanino ne penibala ing para sana ning kayang biye, ing kayang misyon? Pakibat, muna king Diyos amitubod kaya. Kadwa, agpangking sa lese ng San Juan, karing komunidad ding kayang alagad, aatyu lalam ning krus. At tatalakaranda di Mariang Induna at ing pakamala ng alagad. Pigkatiwala ng Jesus karela, ing malalam ng kabaldugan ning biyena, ing parasana ning misyuna, emu kingig pa, karine pigkatiwala, nune penibala niya naman, karing tapat ay alagad na, kang Mariang Imana, at king pakamala ng alagad. Adarame kayo, lalam ning krus. Uli nito, ingkayang biye, ingkayang misyon, ing sablang kabaldugana ning tiro at gewana, ing sablang gewana, mayari, midinan angganan, mituldukan, emidinan kapupusan. Nune, ing sablang gewana, ing sablang tiro na, ing sablang tela karana, ing malalab ng kabaldugan ning biyena, kapamilatanan ning kayang Espiritu, at tiyuya ke katamo. King pangawala ng Jesus, mabiyayang eni, kapamilatan tamo, at tinanggap king kayang Espiritu. Tinggap tayo ing kayang Espiritu, inyang may binyag tamo. At mi pasiknangan niya iting Espiritu, inyang makumpil tamo. At masiseseya ing sika na natupaya niting Espiritu, balang tatanggapan tayo ing kayang katawan, ing Eucharistia, ing pamangan amag kalubsikanan at tetagan kaya katamong talatukin ng Jesus, ban itamo ding mabyenang katauhan kaya tiking yato. Ing maya pabalita ning Biyernes Santo yapin ini. Babo ning krus, binyene kaya katamong Jesus, ing kayang Espiritu. Babo ning krus, kapamilataning kayang Espiritu, dinakene kaya katamo, ing kayang misyon. Inya, ang ganang ene, alayang tuknang papakan at papakabsi Jesus, karing taong danupan. Ang ganang ene, alayang tuknang magkalub inuman Jesus, karing taong mau. Ang ganang ene, paimalana na lang Jesus, ding taong lubas, ding taong alang isulod ay malan. Ang ganang ene, tatanggapan na lang Jesus, ding dayuan,
ding taong tatabi, susuka, at natanggap ning lipunan. Ang ganang ene, patawara na lang Jesus at dirinan bayong pamikatagon, ban magbayong biye, ding makasalanan. Ang ganang ene, dadalawa na lang Jesus, ding masakit at ding atyu, king sukulan. Ang ganang ene, pamatula na lang Jesus, ding malungkot. Ang ganang ene, papansina na lang Jesus, papakit na ingulagana, karing taong enasikaso at pansin ning lipunan. Ang ganang ene, mipapasyagya ing mayap ng balitang Jesus. Ing mayap ng balita, karing pakakalulu. Ingkutang, makanano. Ing maya pa balita ning Biyernes Santo sa Sabiana, kapamilatan tamong tinanggap at mibiyebiye king keyang espiritu. Itamong tinanggap at maniwala king malalam ng kabaldugan ning sablang tiro, gewa ng Jesus. Metong karing mabiyen ang tanda king espiritu ng Jesus at yuke katamo, yapin itang potang makasadya tamong mga lingwan, painggulot, misakripisyo, at mate karing ke katamong sarili. Potang ing tao, agyuneng ilele, ing kayang sarili, ban mi pakayap laring aliwa, mabiyeya kayo, ing espiritu ng Jesus. Makanano tamong akakitini, king kakatamong komunidad, eta na dadayo, king simple at ordinaryong paralan, akakit tayo Jesus. Halimbawa, dening kayanakan ginanap anting cast, actors and actresses, ning kakatamong milabasan na live stations of the cross, may pagalang meg-practice. May nga puyat-puyat. Pigkapilitan dang dininan panawon ing pamag-practice. Bang kanita maging masantingi at makabaldugan ing kakatamong stations of the cross. Binyeda ing karelang oras, ing karelang talento, ing karelang sikanan, ing karelang sarili, karela mabiyeya ing espiritu ng Jesus. Kaya kayong na ganang magsilbi king parokya at karing kaya katamong miyaliwang chapel communities. Dahil nga liwa kaya kayo, Lunes hanggang Biyernes, magobra kayo. Ating tuturo, ating magopisina. Ing Sabado ang pon Domingo, yan namong sukat yung painawa. Pero, babiyeyo pa ingke kayong oras para king kasuyuan, king parokya. Practically, ala na kong day off. Kaya kayo, ami sa sakripisyo karing sarili yu, mabiyeya ing espiritu ng Jesus. Kaluguran kong kapatad, karing penandit aditak-ditak, mamamateta mo ka rin kaya katamong sarili. Mayayakit iya ing espiritu ng Jesus. Apig kalub na kaya katamo, inyang meteya, babon ing krus. Kaya be ng Jesus, magkalubta mo namang biye, karing kaparatang tao. Karing taong magkalubye, karing aliwa, mabiyeyang mabiye ing espiritu ng Jesus.
Talakad tamo po. Para king Santa Iglesia, manalangin tamo pakamalan at kakaluguran, para king banal na Iglesia ng Diyos, king mabilugayato, bantay rani at tipunan ng Diyos, ingig pang lubos mayupaya, kanita asang bantaya king mitmong kapayapan at katahimikan. Siklod tamo po. Tamo po. O mayupayang tutu at alanganggang Diyos, pepakit mo ingkekang ligaya karing sablang bansa, kapamilatan ng Kristo ang anak mo. Antabayanan mo ing obra ng kekang iglesia, sa upan meng manyadsad manatili king kasalpantayanan, pakilala king lagyo mo at magdalaking kaligtasan karing taon mo karin man. Iting manaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para king Santo Papa, manalangin tamo para king Santo Papa, Francisco, manano na sanang inginong Diyos, amemili kayo antimong obispo, pagkalubaning mayap akapanamdaman at sika ng tumaid, at manibala king kayang Santa Iglesia. Siklaud tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang tutu at alanganggang Diyos, ingatan mo ing sabla-sabla, king kapamilatan ng kekang amano, at panibalan mo ring sablang bininyagan. King lugod mo, antabayanan me ing Santo Papang pinili mo para kay kami Francisco, lalam ning kayang pamamuntukan, palalaman mo't pasulungan, ingke kaming kasalpantayanan, at gawan mo keng lalong maging mangayap at tapat abininyagan. Itinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalangin tamo para kang Florentino at kaya katamang Archbispo, para ka ring sablang obispo, pari, religyoso at diakono, para ka ring sablang ating makabukod akasuywan king Santa Iglesia, at para ka ring sablang taong tapat king Diyos. Siklaud tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang tutu at alanganggang Diyos, ingke kang Espiritu, ingatan at antabayanan ingke kang Santa Iglesia. Pakiramdaman mo la rin ke kaming panalangin, at saupan ming metong at metong ke kami, king kayang sariling bukasyon, banang lalong agampanan ng kekang obra, at daptan itiking mitmong katapatan. Itinganaduan mi,
king kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalangin tamo para karing sablang at subusal tamo magsadyang pabinyag. Baning Diyos king kayang pakalulu, gawa ng biyasang malikid utang alub king kayang lugod. Patawarano ring karelang kasalanan, kapamilataning danom ning bayong pangabait at pagkalamanong biye king Jesucristong ginutamo. Siklawod tamo po. Talakad tama po. O mayupayang tutua talang hanggang Diyos, alang patan at panwanan ming kekang Santa Iglesia, karing bayong anib, pasulungan mo yung kasalpantayanan dat pamanalastas, detang magsadyang pabinyag, ibiya mo karela yung bayong pangabait, king mabiyan ang danong ning binyag, at gawan mo ang galamening pamilyang kekang pinili. Itinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalangin tamo para karing sablatang kapatid, akayabe tamo king kasalpantayanan kang Jesucristo. Baning Diyos ti punanalat papanatilyan miyabe-yabe, king metong mong iglesia, ding sablang tapat magdulap, king katutuan. Siklawod tamo po. Talakad tama po. O mayupayang tutua talang hanggang Diyos, papanatilyan mo ang miyabe-yabe ring kekang pisan metong, mitmong ganakamong balikdan ding sablang tutuki kang Jesucristong kekang anak, makatagulaling kengan keka kapamilataning para-paraming pangabinyag. Gawan mo keng metong king kaganapan ning kasalpantayanan, at papanatilyan mo keng metong king lugod pamikakapatad. Itinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalangin tamo para king balayang Hudyo, ing minunang mekaramdam king amano ning Diyos, ban sumulong la king beluan at lugod king kayang lagyo, at king katapatan king kayang kasunduan. Siklawod tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang tutua talang hanggang Diyos, kanitang minuna, pengako mo'y kaligtasan kang Abraham, ang ponding palipina. Pakiramdaman mesa ing kekang Santa Iglesia, Ama na langin, kinging balayan aminuna mong gewang sariling keka, mirasya king kaganapan ing karelang pangayat bus. Itinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi.
Manalangin tamo para karing sablang esa salpantaya kang Kristo, ban ing sala ning Espiritu Santo, ipakit ne karelo, ing dalan papunta king kaligtasan. Siklawod tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang tutuwa talangang Diyos, ipagkalug mo ka ring makakilala kang Kristo, ing atuklasan da sa ing katutuan, kabang lalakad la arapan mo, kambering tapat dang puso. Saupan mo keng sumulong king lugod, para king metong at metong, ban lalong makatalastas king kaganapan ning misteryo, ning kekang kadiosan, at maging lalong matampang talapatutu, king kekang lugod, harapan ding tao. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalangin tamo para karing sablang esasalpantaya king Diyos, aban atoklasan de kapamilataning tapat apami biye-biye, ring sablang at tsuking matulid. Siklawod tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang tutuwa talangang Diyos, lelangan ming ketawan, ban pagnasana kang akit ning balang metong, at akam ta ning kapayapan potang atuklasana ka. Ipagkalug mo, ing lipat ding makasirang bage-bage, amaging sagabalarapan ding tao. Akilala dangan sana karing biyeding Kristiyano, ring tanda ning kekang lugod at pakalulu, at matulalang tanggap keka, bilang ing bukod mong tunay Diyos at igpamingan. Idinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalangin tamo para karing sablang susuyo kaya katamo, king kapamahalan, patnubayan no sa ning Diyos, ding karelang puso't kaisipan, banding sablang tao, miela king kapayapan at kalayan. Siklawod tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang tutuwa talangang Diyos, balo mo ing kapagnasan ning puso na ning balang tao, at pamingwa mo ing karelang katuliran. King kekang kayupayan, ingatan mo laring tatalanupaya, king sablang kabilyan, banding taong karelang sasakupan,
magtamasalaking malayang pamanyal pantaya, kapanatagan ampon kapayapan, idinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Manganalangin tamo pakamalan kong kakaluguran, ban ing Diyos ing lubos mayupayang igpa, pakayapa no saring masakit, dinan kas ngawan ding mamamate, ilako sagkul ding maglakbe, itimawa ring milako laya at katuliran, at itabi king yato, ing sablang keyalan katutuan, ing danop sakit at kasakitan. Siklawod tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang tutuwa talanganggang Diyos, pasik nangan mula ring mapagal na, at dirinan bayong tetagan ding miminalog, pakiramdaman mo yung panalangin ding sablang mamaus keka, at yuking kaligaligan, banakam tanding tula ning pamananggap, king kekang sao, king oras ning karelang pamangailangan, idinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Iti aing dutong ning krus, nung nuyam ipako'y mengabus ning yato. Tara, sambantaya ing Ginu, aking kapamilatana, mi kabiyeya ing yato. Iti aing dutong ning krus, nung nuyam ipako'y mengabus ning yato. Tara, sambantaya ing Ginu, aking kapamilatana,
mi kabiyayaing yato. Iti aing dutong ning krus, nung nuyam ipakuing mengabos ning yato. Karasambantaya ing Ginu, aking kapamilatana, mi kabiyayaing yato. Ngini po gampanan tamo ing pamamuge king Banala Cruz. Gawa tamo pong metong apila by Pew at malyari tamo pong siklo darapaning Cruz o kaya Muma King Cruz. Gawan tamo pong tahimik, solemni at makabaldugan iting pamamuge king Banala Cruz.
Den kaya katamo pong kolekta ngayon Biyernes Santo, mulila bilang sahog tamo king upkeep and maintenance ning Holy Land. Dakal pong salamat.
Salakad tamo po. Manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan, king panawon mi, ban king kasaupan, ing kekang pakalulu, parati kami mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesukristong kekaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayo pa yan, ampo ing ligaya manggaman king alananga. O Ginoo ng Jesucristo. Siklawod tamo po. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayawos king apuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat yak kasmeng amano mo, kumayap na.
Ibiyak ko na po ding kapabaluan, manatili ko pong pakalukluk. Apansinan nyo kanyang pota, alata mo pong final blessing. Ulim pong ing Easter Triduum, then ing atlungaldo, ing misa ning taulingapunan, ing kapagbasosyan, king pamaylasan ning Gino, at ing Easter Vigil, metong niya pong makabang misa. So miyabiyaya pa mo po ing final blessing, bukas kitang Easter Vigil. Inya makipag-Easter Vigil kayo po. Alas 8 na po ning Bengi. Magdala kayong kandila. Uling ibayutal na rin kakatamong pangako. Inyang mga binyag tamo. At makanyan mo naman po, kaya rin na po ning Easter Vigil. Maganap po yung kakatamong salubong. Kabukasan po, itang Easter Sunday at intapong adwang misa. Alas 8 na po ning Abak. Ampong alas 6:15 na po ning Bengi. Kaya rin na po niting misa, kaya rin na po ning kakatang kapag masusyan, po pala misa ini, po. Kaya rin kakatang kapag masusyan, king pamaylasan ng Gino, maganap po ing prosesyon ng Biyernes Santo. Manalangin tamo. O lubos mayupaya at alang-anggang Diyos, binalik mo kaya kami ing biye, kapamilataning matagumpen ng kamatayan at pamanyubling mebye Kristo. Isundo na sana ing maglari ng dapat kaya kami, kapilan man sana, kaya tutok ng susuyo kaya ikeng mekisulu kaniting banal na misteryo. Iringanaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ito kuyo po ring buntok yu. O Ginoo, ibubod mo ing labis-labis mong kalam, king balayan mong taimtim migagana ka, king kamatayan ning kekang anak, king pihong kapanenayan ning pamanyubling mebye. Pagkaluban mo sanang kapatawaran at pagdala mong kasngawan, ipasiknangan sana ing karelang kasalpantayanan at elam mabigo king panenayan dang alang-anggang kaligtasan. Iringanaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.